Arutwo aria marathomera kothi cia moko gitaro-ini gia gatagati na gicigo-ini kia Nairobi magomithanitio hamwe kwigarika na kurebeta migariko-ini ya unduire niguo mahote kunyitana na kuingirana nigetha tutigake kurika irima riri ria western culture turiganirwo kuria twaumire ta Kenyans kana ta unduire witu kuringana na Kenya witu. Mathako maya ni maria matabanagio o mwaka kuria ruhonge rwa kothi cia moko githomo-ini kia iguru TVET mahuthagira gutambura iheo ingi cia arutwo aya na guciramata. Twahota kunyitana nao tugatwarana hamwe tukamonia uria twikaga twita cukuru nigetha tumahe undu mweru uria twikaga na uria maguka gutuonia nigetha tuikaranie hamwe nao. Zinatusaidia sisi kama majenzis, zinatuunganisha pamoja, na pia hata ukichukua tuseme Mkikuyu ama Mkisii akuwa naimba na sisi hapa pamoja, hakutakuwa na utofauti, itatuleta pamoja. Ona gutwika namba iria iretereirwo kuingira cukuru ici cia guthomithia kothi cia moko ndina kinyanira ta uria thirikari irerigiriire, arutwo aria mataraingira university riu magithingiririo guthomera kothi cia moko. Kiata kinyetie ni kaundu karia kandu guikara matari na gwitikia kana kwaga gwitikia undu wa moko anyita kwaga gwitikia kana guikara na ringi andu matina that exposure ya kumenya ati rucio uria twi naruo ni rucio rwa skilled generation. Megareka-ini maya iheo ni igutamburwo na aria megwika wega kurugamirirwo niguo magakuruhanio macindano-ini ma o mwaka ma nyimbo na mathako ma ngerekano. This is aimed at harnessing the talents amongst the youth, which essentially can help them also employ themselves in future, be able to employ others. And in addition to just sitting in class and training, this is also one way of us wanting to embrace the various cultural diversities that we have in Kenya. Handu-ini ha Inoro TV kuma Kafete kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga gwa Kariuki.